Kalatibiyag! Anya, mapan ka ijay ili akas tati kawas mo? Ne, apay aya. Anya ti madi iti suot ko. Sukatam day ta t-shirt mo. Nagado ti t-shirt mo ijay aginat gatang ko. Day takit din nagdaan ti kayat mo nga usaran. Unay kitin ni bakat kun aya. Komportable ak nga rod iti daytoy a t-shirt ko. Tadang iti ginatgatang mo, babasitan. Tamo mat, limok maga. Ingka sukatan. Anya langan nga iti ibagadag iti kaaruba. No makita daday ta suot mo. Panunutam tumat ngamin ti ibagati sa balay. Uyawin da ka. Apay, kayat mo ti mo uyaw. Day takot ti aramid mo, bakit? Isu amabutang ka amauyaw. Nauyaw ka ngamin unay. Sikapay lang ti makipalengke inton bigat tamakimiting ak ija eskwilaan da junior. Ay, win gaya man niya. At dagayang PTE meeting inton bigat. Win nga rod, naskan nga umatendarak. Sige, ilistam nga roden dagiti gatangak inton bigat. Win, itad ko kan ka inton madamdama. Kan dimulplipatan je basket, wano eco bag, apang ikabilam ka dagiti gatangam taimbawal dan ijay palengke ti plastik. Ay, wine. Isuti may dain waragawag itay. Wan. Dakkel jay basket nakasabit ijay kusina. Di mo liplipatan day jay lakay. Wano, eko bag, ti alam. Asukar, check. Asin, check. Bawang, check. Anya pa yung nga tijak nagatan. Sibuyas. Okay, sibuyas. Ne, pari nandeng. Nakipalpalingki ka mal. Ay, wen, Mari Wilma. Baunak ni kumarem. Nagdakkel pa hiday tabasket mo. Wen, isuti nang ikarga kadagi tigilat gatang ka. Apay Mare, anya ti nakakatkatawa. Saan abagay iti lalakay iti makipalingkay? Saan ayamat? Ad-addan asaan abagay ti lalakay ti agawit iti kasta kadakkel baskay. Jak amwa ka babain gayam itan kada kami alalaki ti agawit iti basket. Kan gumatang ka man mo't iti chinilas mo. Abot mo't day tagdua a chinilas mo. Ayuin gaya man niya. Away, tumagasak dita paggatangan iti chinilas Mare. Tapno di inak uyawain. Nay, si kamo day tamasabat ko, Brenda. Nakitsinda ka? Wan, manang Wilma. Ay na, inmay ka dito'y palingkay, akas dati kawas mo. Rut-rut matakawas mo. Anya ko ma? Di ka mabaeng? Awan tagpay na. Tawan dapos nga aramido. Sige, tayo na pa'y gumatang itibangos asidaan mi. Tagsigangak. Sige, ditakan. Na, Ay, talaga nga uyang ni Manang Wilma. Kunang batla nung asino abaknang. Rot-rot, ikawas ko. Ngam sa anak akas kankwana nga uyaw. Sa anak a komportable iti t-shirt nga intad mo kanyak. Nakililit. Ay, madlaw pa dito dakkalatsan ko. nay, agreklamo ka kitneng. Kano bagay mo day ta-fitted. Di ka man. Amok akinat katawa ang dagdag iti nakakita kanya kay Jailay. Asino, tinangkat katawakan ka, ha? Basta, aduda. Kung naktumat ngamin kan ka, nga isuot ko no anya ti komportable kanyak. Uyawan da ka nga road. Si kalaang mo tinauyaw dito lugar tayo. Ay, agtal na ka man dita. Tila uyawam. Day talaagoy uyaw ti araramidam. Sika tinapili at PTA president? Ay, wan. Siyak mo timbutos dagiti parents. Kabaalam ti agbalin at PTA president? Ay, kat sursurwak Mare. Ay sus, narigat ti agbalin at PTA president. Masapul analaing ka. Eh, kayat mo asawan. Sa anak analaing. Ay namaray amamukan, ta nagka-eskwelaan ta iti grade 1 ta, aging ga iti grade 6. Kat puro 75 ti kaduan agradom ide. Ay,
Sobra kamot nga aguyaw, maray. Ay sus Mare, marigatan ka. Saan abasta-basta ti agbalin a PTA president? Ibagakan ka. Masapul anangato ti IQ. Linnaingan aya. Depende mo't iti diskarte day ta, maray. Tauray man no sikat ti addaan iti kangatuan iti IQ, numadimot ti ugalim, ay, awan lata. Naa, tanagsao dyan na lang. Sige mga road. 4 times 4. Kita man no na lang ka. Ay, mano nga agpaiso. 4 times 4. Na, kuna man no na lang ka. 4 times 4 equals 16. Naglaka lang, agbilang ka pa lang. Ay, unay kalagit din aya, maray. Daytoy man nga raw. Spelling man ti Mississippi. Mississippi. Kwa. Ay, sus! Naglaka, panunutan pa lang. Inakman lagluton. Ay, sus, Maray! Marigatan kang agbalin a PTA president. Nababangamin ti IQ. Makapasurong, makaparurog, makapahigh blood. Ay, agtal na ka man dita. Madama kang agbasbasa iti newspaper. Jack makakonsentrate. Dumayamudum ka. Marurudak na rood. Numarurod ka, rumwar ka. Agbasbasa ka, kunam. Katuan. Makita mat. Magayam ti agbasa. Ay unay kan bakit? Dayta katimadikan ka. Tapanag ko nam, si kalaang tinalaeng. Siya kumatirumbeng agbalin a PTA president iti eskwelaan. Ngamday jakit din awini, ti pinili dagiti parents. Ipapilit mo agbalin ka PTA president? Kat saan ka matanapan na kimiting? Awan ka ijay, kasano kumapilyenda ka? Kasano, di da ngamin imbagang agpili da iti agbalin a PTA president. No imbagada kuma, o dinapanak adagos. Day tapay ti maysa. Ti PTA president, always present. No kasta nga da meeting. Siga, uray numamin ano da kaasuratan. Saan mo akayat ti mapan? Ita, makapungtot ka. Ta saan asika tinapili a PTA president? Oho, anyangay mo ti amuday di awini. Apay kumaatagibas sitam ti kabalan na. Una, taamok nga adayo ang nalalaingak ng iso. No adayo ang nalalaing ka, apay nga rod aday talagoy uyaw ti aramidam. Kayat mo ti maturog dito'y salas inton rabi kayat mo. Day takot ti madi nga ugalim. Day to'y tilaglagay pa ma. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat nga rod nga agoy uyaw? Rumwarak manlangan! Si kagayam ita ti PTA president iti eskwelaan, bakit? Wan lakay, siyak mo't ti pinili dagiti parents. Kasano asaan da kaapilyan kat perfect attendance ka no kasta nga da paayab da meeting. Ay katrumbang laeng Tunggal adda activity dagiti parents, adda kalatta. Wan tanakababain mo't no sa anak amapan. Sana kas kadagiti dadduma naganak dita, aman manuda makimiting. Jakla kayat ja imbagan ni Wilma. Asaan kano arumbeng nga agbalinak a PTA president? Patpatsum tumat na dya tao. Ket no idi nasabat ko iti palingke. Permit ti pananguyaw na kanyak. Inuyaw na ka? Uy, saan ko kano abagay ti agawit iti basket? Kan abot pa'y kano ti chinilas kaw. Ay, kita man lang agpaiso ti ugali day jay amari Wilma. Iswagin matang ako na iti chinilas ko adi na oras. Gusto mo't kit di tagim matang kan iti chinelas mo. Ay, nungay nga tadamot manguyaw kan kwa na. Huwag nga rod. At damat kumamakaiturid ang manguyaw kan kwa na. Takitahin tayo man, wanya ti aramidan na. Si bugak man dagiti masetas ko.
Taamangan no makita ni Wilma. Kat uyawin nanto intun lumabas diti paraangan me. Kumari Winnie! Ay! Sino dahi ito nakapudpudaw? Ina! Nakapimpintas mo mas asidang. Na, baklan samay. Ay! Ha? Ricky! Pare Ricky! Sika ka didaytan? Ay, anya matenta Ricky. Rika itan tinagan ko. Anya? Nagbalin kan Arika? Ay na, nagapwa kay Thailand. Napanak nagpapintas. Aya! Isumot lagayam anak kapudpudaw kan nakasiksiksikan. Ay na, nagbasit mo't kanday ta sikat mo. Basbasit ngam ti sikat ko. Ay na, umunagtakit din di tabalayo. Ah? Tapno makabag-istorya ta analain. Ay! West ko kaya ti mainitan. O sige. Ay na, Rika. Talaga asaan ka anabigbig? Saan ka mo't akasta ide? Ket, manungay mat ngamin atawan kuhan iji abroad. Nasurok sa mat alima atawan mon ijay. Nagtrabaho ak pa iji parlor iji Hong Kong anya. Ay na, jak laim pagarup nga agawid kan agbaliw tilangam. Ay girl, ayan nan nga iji gayem mo analay nga aguyaw idi. Ay, si Bibiyag pay? Ah? Ni Kumari Wilma? Ay na, adapay ay sa bali analaing nga aguyaw dito yung lugar tayo. Kat no isulaang mo? Ay kat, ada ija balay da. Oh. Kitaam oh. Nakatanaw manen iti ayan titawa da. Ha? Takada lumabas iti balay da, uyawon na. Ay na, isulat tagaya mo ti aramid na niya. Wen apay, inuy uyaw na kamat ide. Ay, grabe To the max, ti panang uyaw na kanyak ididay dya ababaita. Ay, anya ngay ti inuyaw na kan ka. Kat, ti kulor ko kanu Bardangi sita kanuunay. Ajak bagay ti agbalin abaklita. Kat, pimu daw kamat itan. Ipakitakan kuan api mo daw akon. Padasak man mat ti aguyaw ita. Uyawam ni Wilma. Uyawak mat ata inuy uyaw nak idi. Ipariknak mat kan kuan na. No kasakit ti mauyaw. O sige mare. Mapanakon. Ay, sa dinong ay ti papanam. Agrampa ak di tasangwanan ti balay da. Ipakitak man ti kinapintas ko. Ken uyawak man mo. Lakay! Umay ka dito'y! Darasam! Adamor uram. Uram mo't asasaw. Oy, kita umday magmag na anak abistida. Wow! Nagsiksi na magna. Ay na, talaga asiksi. Ay na. Na, Ay. tauray lati malyaw. Nangagnan ti panang paswit mo kankwana. Ay na, nagpintasan bagat. Awan mo ti amok akas ta kapintas dito'y lugar tayo. Naggapunsamot di tabalay dawin eh. Amangan ukabsat ni Winnie dayta. Kabsat na. Kasano kumamit ang maadaan iti kasta kapudaw kan kapintas akabsat ni Winnie. Kat naglaad mo't na a babae. Rugyam man ang ti aguyaw. Na, tairan-rantanan samat ti lumabas dito'y balay. Ne, bakit? Agpat-patsarming samat kanyak. Anay ko! Tilapayag ko bakit? Ibatam mo na! Anay ko, nagsakit! Oh, pare. Sino ti tantanawan? Diyan man nagpintas kang nagpudaw a checks, alimabas itay dito'y balay. Barang lumabas manan. Diyan ka di nakabistida iti atid dog. Nga orala itay-tayap ti angin ti bestida na. Wen, diyan sabong-sabungan tibistida na. Apay, di mo mabigbig no asino day jay. Saan na, pare? Apay, amamaw? Ket no ni Ricky day jay. Ni Ricky.
Jay mekaniko, ide. Wan, sinukatan ng tinagan na ita. Nagbalinan arika. Naa. Kat mo permitingisit na ide. Nagngir-ngir ako lot tibuk na. Ita, sa balain. Ay, ni Ricky mat gayam. Sabay padpadaanak. Baklamat gayam, jay luko. Mare, apay, asino jay babae ang nakabistida? Ako namlano asino alumabas-labas ijay balay me? Ay, nakitam ni Rika, Mare. Rika, sa dino ti balay dayta, tamapan ko man ipungot-pungot. Ne, apay, inan ano na kaaya? Iranranta na ti lumabas ijay balay me, tapat patsarmingan na nila kay ko. Ah, oh, ni, aday ta, sumunga din ni Rika. Ay na, sabali man ang tibistida na. Sabong-sabungan ang nalabaga. Ay, una yan ang nagpudaw ni Rika. Makangag ka ita kanya. Hala! Good morning, Kumari Winnie. Ay, good morning, Rika. Ne, apay ngay, isulaang matikinablaawam. Ay na! Saan ka akaraman iti kablaw ko? Nakauyaw kan tumot? Saan ka apod no a babae? Di na akong mabigbig. Ay! Kumari Winnie! Yam amunak man! Wan, Mari Rika. Mari Wilma, iso ni Pari Ricky. Ricky, idi ko nam, tapno nalawag. Wan. Ha? Ni Ricky, anak ka ngir-ngir-ngir asirani ko? Si Kadaytan? Ay, makitam day ta nga ugalim. Kimarkaron sapay ket ipanaguy-uyaw mo itan. Ay, awan nga minti makaiturad amang dilaw iti kasta nga ugali na Mari Rika. Pues, ada akon. Siyak ni Ricky, ngemrika itan. Ti kapipintasan a balasang agbibiyag ita dito'y lugar tayo. Sana pa yan alpas. Bayam nga agsawak pay. Ado pa'y tituloy ti ibaga. Iso ka na pimuskol ita nangisit abibig mo. Tanakaw-uyaw ka. Anya? Naglaing ka nga aguyaw. Saan kamit nga rod anapintas? We! Ay, Uston. Ani, agsantan. Hey! Kasta akmat idi inuy-uyaw na. Urayak na nagrungrungaab. Jak pa'y nakaturturog idi ah. Idarong ka! Di ka garom. Ipabarangay ka! Okay. Ay na, amumati ka adwan ti ugali. Sige ah. Agi pa barangay ka. Ibarangay na. Tauyawan ka di sangwanan ni Kapitan. Oh. Lokoy! Agsangsangit ak lang arudan, di nakpay latalyawan. Madamaak nga ron nga agsilsil paun. Inuyaw nak ni Ricky. Nakita nga rod. Anabayag kayo ang nagsasarita, di ta igit ti kalsada kadawin eh. Anya aya tinagsasaritaan nyo. Tapi ang nagawit ka nga agsangsangit. Inuyaw nak nga road. Day takit. Nauyaw kan tumot nga main. Ibagam man ti pudno kanyak ita. Anya apod no? Pudno aya na puskol kung nangisit dagiti bibig ko. Kita anak man no. Katwan mat. Nagpuskula talaga day tabibig mo. May sakamat nguyaw. No saan mo akayat ti mauyaw? Saan ka mat ngarod nga agoy-uyaw? Kunak manan kan ka. Oh, anya ngay? Nasakit ti mauyaw? Darumak! Agdarom! Kastala ti biyag, bakit? Agpanunot ka itinasaya at nga ibagam iti pada matao. Tapno nasaya at tumat, ti ibagadakan ka. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw, iti pagsasao, ako na. No di mo kayat ti mauyaw. San kamat ngarod, nga agoy-uyaw. Tampok ditoy, programa tayo. Gas talatibiyag. Insan, umayak man agpatulong kada kayo nga agasawa.
Nay, apay manang Rosita? Anya tinapasama? Intaray ko ngamin ni Manong mo idirabi ija ospital. Kat ko na ti doktor, akasapulan ka no ama operaan adagos. Ay, kaasimot ani manong. Ima si Daga kung kadagiti amin akakabagyan. Awan mo't ka no ti maipautang da kwarta. Ay, mano aya ti kasapulan nyo, manang. Uray 20,000 lang kumading ko. Ada ka di maipabulod yaw. Sige, mabitlaang, takasaritak nila kay ko. Kanubisin samot nga gilanlansa. Tartaray maanan dalaang ti atep ti balay mi, manang. Mabitlaang tapababaek, taibagak akasapulan nyo ti kwarta. Lakay! Isardang mo pa lang day aramidam. Bumaba ka man, taday bagak. Huwag ba kahit? Mapitlain! Apay ba kahit? Ay, adan ni kasinsin ko, ni Manang Rosita. Intaray nagayam ija ospital nila kay na idirabi Apay ngay? Nanano? Saan taman lang nadamag dayta? Ay, uwin nga rod. Ay, masapol ka no, ama operaan adagos nila kay na. Iso nga umay bumulbulod iti 20,000. Ay katingkay kanaan, wadda kwartata akasta agatan. Jack pa'y matkit din na i-deposit, dya inururnong ko akwartata. Kayat mo, ta ipabulot ta kadakwada? Kahit kasapulan damit. Kasimot ni Manong ano saan ang maopera na dagos. Sige nga rod, tayo nakalaan tayo kwarta. Pag merienda ang paimot ani Manang Rosita. Pag ururayam iti nabayag, ngam di mo pa'y pinakan. Intimpla akon iti Diyos, kan inikakmatan iti tinapay. Madaman nga agmirmerienda ijay salas. Oh, Manang Rosita, 20,000 amin dayta. Agyaman nakading ko. Dakkel at tulong dayto kada kami. Kat asino nga'y tagtitinulong? No saan ada tayo nga kakabagyan? Alakat inak nga roden tagdiretso ak ija ospital. Nilakay mo nga'y tagpakada akan ko na. Ay na, busy pa'y lang iti araramidan na, manang. Ay, adan to man ng trabaho na ijay construction inton bigat. Iso nga, isimpa na pa ijay atap ti balay may. Ibagak tulad ta na nagawid kan. Sige nga roden ading ko. Innakon. Agyamanak dito'y impabulod yu akwarta Awan anyaman na, manang. Sige, tamapan min to bisitaan ni Manong ija ospital. Anay ko, nagsakitan to yung operasyon ko. Agidda ka pa'y laang ngamin Apay ay apilitom ti bumangon. Anay. Kahit kung ro, dagawatan, dahi ta prito akar ni ti manok, tamabisina kon. Ay nasaan ka pa'y laang kano amabalin amangan iti adaw. Nagkunamot kan ka. Kat sakbay nga inoperaan da ka, di dak pa'y pinakan. Jay doktor Basi-basit pa'y laang kano ti kanam. Kanlinugaw pa'y laang ti mabalin mo akanam. Lugaw! Kasano ko mga pumigsa, ngayon lugaw ti kanak. Ay na, ipakat mo man ti kinarawat mo ako nak. Surutem at imbaga ti doktor. Irwar na ki din dito. Jak marami ti kahit kung aramidan. Kayat mon ti rumar adagos. Tapnumapan ka manen aginum iti arak, kasta ka de. Kahit ko arumar adagos. Tapno, makan ko ti kayat ko. Linugaw nga rod ti kanam. Di mo man ipapili ti kayat mo. Una yan. Iso ka di dahil nakamalukong ti kanak. Wan, ginatang ko alinugaw. Huh! Awan saway, karnina. Agbiro ka pa'y laang mat iti karni. Huh! Pakpakawan. Diyak kahit na kananday ta. Ay na, ano kas talaang tirason mo. Ibagak nga rod ijay doktor. Adi mo kayat timangan. Tapno agbayag ka dito ospital. Ay una yan. Huh! Kanagmanlangan. Agpili-pili ka itimakan. Di ka kat agyaman ta na operaan ka adagos. Kat agbyag ka pa'y iti mabayag. Iawat mga ruday ta nakamalukong. Taka na kon. Nagadoa sa Daytang. Ay. Ikatam ta kutsara. Diyak ka sa pulan day ta. Kasano nga rod akanong ngay dayta? Igupag Anya!
Kas kamula agig-igo pan itidigaw. Nay, nagbeat ka na discharge si ospital, manong? Jaket agbayag iti ospital. Adadangag sakitak no adak ijay. Kan nagbeat ka api migsa, Makapag napagnamatan. Kitam kat makawayas ako na mapan gumatang dita kantina. Ay, kat nasayat ano kasta, manong? Inton umay alawas. Mabalinto man ang tiagsyat. Anya? Sika talaga, manong. Di mo't bawal kan ka ti aginom iti arak. Bawal ano maamuan ni manang mo. Isardang mukit din ti aginom, manong. Kasapulan ti bagi ti alkohol. Bayam, tainton nan anay amay baganak. Umayak iji balayaw tagsyat ta. Ha? Agang angaw ka di, manong? Saan? Umayak taw. Kat addan to awit ko apulutan ken arak. Kunami, ano adda kayo pa lang iti ospital ka ni Manong? Ay na, agganat nga agawid ni manong mo. Iso ang agawid kami. Kan napigsamot tan. Nagbiit ang naka-recover Wan matkit di ading ko. Iso na lang, tamasapul ka nung ag-follow up check-up kada lawas. Ay, kasta talaga, Manang. Ngamin, i-check da, dya operasyon na. Un ka no. Jakmat mo ngamin nga umay kayo. Awan tinaisaganak akanin tayo. Ay, saanin ang masapul, Manang? Di magas kami pa ngamin iti ospital. Kat kunada, na-discharge kayo gaya man. Iso ang nagdiretso kami dito balayaw. Ay, uwan ading ko. Jakmat na iteksan. Kasano, busy-busy akmat ngamin. Sana bale, Manang. Tinapatag, mayatan ni Manong. Uwan ading ko. Kat sa dino nga iti papanay nyo ita. In kami pa'y agpalingke, Manang. Ay, kasta ka di. Ni, tricycle yung ka di day ta nakaparada di ta sangwanan ti balay. Wan, Manang. Motor laang idi. Ita, tricycle lang. Imbag lang nga ipaspasada nila kay ko no awan trabaho na iti construction. Kasla ka barbaro at tricycle. Wan, Manang, baro. Sa bali at talagang ti asensado aading ko. Saan mo't, Manang? Nagagat lang amin nila kay ko. Ni, ayan ni Manong mon tapag tumarag ko man iti agas na. Ay kat agis istoryada akan nila kay ko ijay salas, Manang. Ay, O sige, tamapan kami matan ka ni Robert. sige ading ko. Kat agyaman nak tabimisita kayo dito'y balay. Nagbeat ang naka-recover ni manong niya. Win nga road lakay. Kaya't nakit di ka nun ti aginom iti arak. Ay na, aginumpay lang iti arak. Kat iso ti makagapo ti panagsakit na. Arason ti pan nakaopera na. Agang angaw la siguro ni manaw. Nalaing ngamin nga agangaw kay. Win nga road Ang lakay. Awan mo tan tidakdakamatan ni Manang Rosita. No kaano da bayadan jay binulod da kwarta. Apay, saan nyo nagsaritaan? Sakbay apinabuludam? Awan malagip ko ang nagtungtungan may akas ka. Bayadan dan tumot la siguro adagaws. Si Kamat. Masapul nga agbayad da Takasapulan ta ti kwarta. No ipatarimaan tan jabalay. Oh, asidagtan iti palengke. Umunakan to ijay, tay paradak pa iti tricycle Sarunwan kan tao. Ayun nan, makita ka karne. Ay na, itay mo pa'y akiwar-kiwaran day ta nakamanlukong asidaan talakay. Birbiro ka nga ron ti karne. Nagkunakan ka nga addakar ni day ta sidaan. Kunak na iso tinapan mo ginatang. Ay unay kamot time. Napanak imutang itibagas na awanan maisaang ko. Anya? Na, apay akas taunay ti sidao mo. Kat manong aldaw asaan ka nagtrabaho. Unay katikas to'y abyagan. Agbirok ka pa'y ngamin itikar ni asidaam. Kasano apumigsa da tao no kas tamay akadigdigot ipaspasidam kanya. Napigsakan. Saan mo nakasapulan ti karnay? Agdardaran sa pa iti operasyon ko. Agdardara.
Ah, Kuno ayabanda ka dagiti ko kumparim amapan agsyat ka nagalisto ka. naa. Ngam no awisan ka amapan agpa-check up, agkakapsot ka. Hop, check up nga. Kinapigsa nga ro doon. Apay nga rod asaan ka amapan agtrabaho no napigsakan ako nam. Ay, jakat timangan. Lugaw mo't abalatong tisidaan ngayon lutong. Awan pa'y karni na may. Nasustansya day taado ti marunggay na. Naimimas no adda karni na. Nay, nalpas gayam ti opera nila kay Mount. Uwan tata. Ay, iso gayam nga inom manaan. Ay, day tangarod ti pakarurudak. Amak. Jakmet manin maanawa ama panaginom. Ay, kano umot utang ka, di ti kwarta pagpaopera na. Ay, nakalam nga iti kwarta. Napanak imutang kini kasinsin ko afeli, tata. Imbag tada kwartada. Ay, mayat nga mintibiyag da ija kasinsin mo. Ay, nagsimpot ka na anos ni Robert nga asawa na. Awan pa'y bisyo na. Uwan nga ron, tata. Kino nakitak di ka barbaro tricycle da. Nagbida nakagatang iti baro at tricycle. Madamamit nga ipaparami da di balay da. Ah? Ipapaaramid dan? Padpadakilan damay. Nayunan dan sa 82nd floor. Asinsado at talagan ti biyak ti kasinsin mo, Rosita. Mayat ti biyak da. Kaano ilanlan sa laang ni Robert J. Atop ti Balayda idinapanak pimasyar. Ay, patpatarimahan dan. Nagado ti nakitak a karpintero nga agtrab-trabahaw. Ay, day tabalay mi ti pakadanagak, tata. Sapay pa nagbabagyon. Agangin lang basait. Ay sus, maitayaban ti diding kan atop na. Ay, kay bagam kinlakay mo tatarim na. Imbis mapan makininom ka dagiti gagayem na. Ay na tata, nabayagan nga ibagbagak day taken kwa na. Ngam apaan naklaan. Ah, Agmalmalam nga agsinsin nung bat kamay. Bakit? Kasapulan tan jay kwarta nga impabulod mo kinimanang Rosita. Tapno malpasan, dito ipatpatarimaan ta abalay tayo. Ay, uwan nga rod, lakay. Masapol amalpasan. Iso nga yung kasingirinan ni Manang. In text ko. Ang saan mo't nag-reply? Apay nga min nga i-text mo. Yung kasingiran a personal a. Medyo mabainak nga rod ang mapanagsinger. Si kapay ang nagpautang ti agbain. Saan mo't ngamin ang masapol ang mapansingiran kat? Iso ko man ti agdisnudo nga umay agbayad. Ang mga no di namot masangot ti umayag bayad. Sige, lakay. Inak to singiran inton bigat. Manang Rosita! Adaak! Manang! ne, sige mo kaya, Pilay. Ay, wan manong. Ay, nabartak kamot ngayon malaldawan. Nakainom maglabasin. Ay, muna ka. Ay, saanan, manong. Umay kula ko masingiran ni Manang Rosita. Singiran ko na. Abay, ada utang na ka? Ay, wan, manong. Saan nakadian na dakamat kan ka, dya inutang na pinagpa-operam? Nay, awan mo di nadakdakamat na. 20,000 amin day jay, manong. Ay, bayam tayo bagak to no, agawin. Apay, awan ni Manang? Saka mo no, sa dino di, napanan na. Sige, manong. Ibagam tulangan ngay mayak. Taisunto ti umay agbayad, ijabalay. Ha? Singir da kita. Kunamalan saan idaabayadan? Nay, kapayasak ti bamban ni Kusam ngay. Manulang matya inutang ko. 20,000 laang may. Apay, ti kunada jak bayadan? Di ka gungungot iti sangwana ka. Nakailad ka mulat tangamin kita. Ingkaman ngamin agtrabaho. Tapno maipatarimaan tamat daytoy balay nga agir-irig. Nakapsutak pa nga ron ka puta, naoperaak. Nakapsot ka. Ngam no aginom ka iti arak, agmalmalem ka. Panawan naman ta maturugak. Pangalaan ta nga iti pagbayad ta kada Feli kan Robert. Diyak ka mo Tadyak mo't among ay mutang ka.
No sa anak niya imutang, nabayagan ana ipumpun ka. Nakitak mo't ni Feeling nga agtuk-tuk-tuk di tabalayo, Rosita. Hay, marurudak ka dagita atattaw. Singir dala singir. Dayta ket tijak kayat nga ugali dagita kabagyak. Singir ko na. Wen, ha, di makelang di balayda. Ken nakagatang dalang iti baro at tricycle da. Kunam no asino dan asumaningir. Kasla saan mo't akasta ti amok nga ugali da Feli ken Robert. Nakadkadwak mo't kat ni Feli. Taiso ti presidente ti organisasyon ti babae. Napakumbabaday di akasinsin mo. Agin na pa kumbabamot, anana. Amo na nga irespeto ti pada na tao. Isu ano addaman ti madi nga ugali na, ay sika dayta. Dua kayo kanila kay mo ana alas ti ugali na. Ay nalakay, nagmadimot gayam tis istoryaan ni Manang Rosita di takaaruba. Tapay nga agistorya iti madi. Katawan mo't basultakan ko ana. Diyan pa utang ta Ay, datamot ng tidakas. Singir ta kanu asingir. Naglastog ta kanu pa yan. Ay, nayan. Naminsan ko laang met anapan siningir. Jack pa'y nakasarita. Naminsan ko laang nga in-text. Kat kinumustak laang met idi. Kastala tibyaga bakit? Bayaan mo no kastada. Naiparamid tamad ti balay ta. Oray sanda nagbayad. Ay, wen met kit di lakay. Apal dalaang dayta kadata. Ay, wen lakay. Kung nga rod tayo pagsasao, awan sirbi ti kinasayaat mo. No apal tumot lang ti agari iti puso kan panunot mo. Dayta tirigat na ititawa na apal. Tinulungam lang harudan, si kapay tidakas. Titan gagayem, tinaggibusan, ti pakasaritaan tayo ita, anaadaw iti pagsasao ako nana. Awan serbi ti kinasayaat mo, no apal tumetlaeng ti agari iti puso ken panunot mo. Tampok ditoy programa tayo. Kus talatibiyag! Ibagam adagos ka ni dadim inton sumangpat nga the honor mo, wan? Wen, mami. Ibagam akayat mo asyak ti mapan mangisabit iti medal mo. Wen, mami. Agpapinta saktuman a pirmi. Tapno umapal kanyak dakiti daddo mga in-inang ijay. Mausar ko matlangan di sapatos ko anangat tuti takong na. Oh, ni dadim da jayan. Ingka sa batangan. Wen, mami. Daddy! Nay, ay una yan to'y anak ko na ya. Tapirmi ti arakop na. Amoy daddy. Ada honor ko. Ha? Ay na, naglaingan to'y anak ko na ya. Anya nga iti unor mo. Basta ada honor ko, daddy. Kat imbagamon ka ni mamim. Wen nagragsak tubay. Ayan nga ni mamim. Nakatugaw ijay sa alas. Urayan na ka. Ay, anak. Yawat mo man nga ron tayo sinilas ko. Ayan na, aya. Ada di tasirok titugaw. Bakit? Ne, simangpat kamat gaya man. Imbaga ka din kan ni Jaira nga the honor na. Un nga raw de. Imalangamin kanyak ka. Nalaing day diyang anak ta. Imalamanan kan ka. Apay, saan ang mabalen nga umala kanyak? Apay, adda ayamat unor mo ini. Kat no naglaing ka kano idi nga agkopya. Amang ano si ka? Siyak tuman ti mapan mangipin iti ribon na. Kunak man no siyak. Siyak, nagkuna asi ka. Ay, anya ngay mat ngay ti Pasko. Di para picture. Wala yun. Para picture, Luiso. Eh, kung kaya, nakaluto kan? Apay, anyat orasan aya. Maluman Simbang petak nga rodan nakit kita Ala, tumakder ka ditan, tamapang kagluto. Sikaman pa lang ti mapanagluto. Agbirbiro ka kami iti bestida ka usarat nga umuli iji stage. Ay, agorder ka, dita online? Kita ka, naglalaka mo ti presyo na. Kaya't ko jay nangina.
Ta sigurado ang napintas ken nalagda. Ay, masapol ay abaro ti badom. Siyak to pa idi naggraduarak iti elementarya. Ti badok, ginatang ni nanang ko iti ukay-ukay. Adda honor di anak mo. Saan mo't abasta-basta ati ikawus ko? Masapol a di nangina ken sosyal. Ni, si Kamat, kumari Melinda. Anya tar aramidam dito'y palengke. Kasmat kan ka agpilpili akmat iti badaw. Sa anak nga agpilpili iti bado kanya. Kat anya ngay day tapilpil yung abistida. Ay, saan? Ipilpilyak ti t-shirt nila kay ko. Amom ayang agbadbado akmat iti second hand. Kasta? Amom, adagayam honor ni Jaira nga anak ko, Mare. Kat adamat honor ni Junior kumare. Agka-eskwelaan dakat ka ni Jaira. Wun, kat asino ngay timapan mangibitin iti honor na. Asino kumapay nga, di siya. Mapanak gumatang dita, fashion boutique, iti bestida. Fashion boutique. Kano nagnina dita? Napay niyo ti panagkunkunam, awan kwartak nga igatang ko. Ay, si Kapay mo't ti maawanan. Kano mang opisina nila kayo mo? Nasayaat mo, tammo. Alangar maray. Agkita tanto iji iskwilaan. Inton recognition da. Apay nga awan mo tanji sapatos ko na nga to ti heels na ti cabinet. Dahil box laang ang tinabati. Asino nga itinangala? Bakit? Ingkagluto na iti pangaldawan tayo. Agtal na ka man dita. Asino nga tayo tinangala di sapatos ko dito yung cabinet? Oh, saan nakakita ni ti kasta Ibagam no asino tinangala. Usarak day jay no umuli ak iji stage. Ay, kasla iso dyan nakita nga inala ti anak ta. Ha? Apa nga inala na? Nakita ka pagababot da iti pagayayaman da adaga ti hils na. Anya? Ay, payman. Jaira! Di sapatos ko ngay! Jaira, saan nga ay ayam daytoy? Us-usarak daytoy, naawatam? Di mo mat-usaran, mami. Usaran to arudan. Ay, naperding ti kulor na. Bugwam lang dayta, mami. Mayatan. Agulimag ka, dinaksurwan. Ay na, di ka lang nakapilin iti inayayam mo. Daytoy paymot nangina sapatos ko. Lakay, ingkamat umutangan iti igatang ko iti badok. Ay agtal na ka man. Pagutangan nak manay. Pagutangan ay kumaiti kwarta. Ijay kuup yung ay aman nalon. Mabalin ka lang nga umutang ijay no gumatang kay ti kasapulan iti taltalon. Ay, kunak ano mabalin ti umutang iti kwarta. Tapay mait. An-anwam ko ti kwarta mait. Adang harod unor ni Junior. Kanya kumangin da unor na. Siyempre, kasapula na gumatang ak iti badaw. Nagado na laka nga bado di ukay-ukay. Di ka mapanijay. Agat ukay-ukay akto na. Kan maysa. Anya laangan nga iti maibagadag iti kukumaray. No makita da nga agbado ak iti ukay-ukay. Awan ti makunada. Basta, kasapulak ti gumatang iti bistidak. Kahit sagmamanaw dahi ta bistida nga ibagbagam. Ikanak iti sangaribaw. Anya? Sangaribaw? Apay nagninan? Pangalaak nga iti sangaribaw? Katagdiskitar ka! Na! Bakal, inungtam ka nun ni Jaira. Kasanukat inayayam da di sapatos ko. Agasam ta pinagabot-abot dakit din iti daga ijerwar. Ay, Kakawakit din. Di mo pa ida inanawa. Gatamok nga raw nga usarampay gayam day jay. Kunak ano saan mo napagan ano? Mamagaan ayang atano labak. Mamagaan tanapudot ti panawin. Sige nga ron. Laba akon. Kalpasan na. Mapanak gumatang iti baro abadok. Ay. Jainted ko kun ka 1,500. Igatang iti bagas day jay. Bakit? Ang mga no isukid di mo ti igatang mo iti badom ako nam. At dapay mo't bagas tayo.
Umanay akanan tayo dayjay iti makalawas. Mhm. Sige mo tan igatang kun iti baro abado, ta itaaklaan mo't makapabaro. Siga ti makamaw. Ngam no awan ka ng tayaw, hindi nakungungtan. Wen, danag mon aya. Laglagi pong kumatay pagsasawa ko nana. Tinapasikat at tao, awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan. Ay, agtal na ka man dita. Ay, nga tayo ti gatang. Dahito nga tapalda kan blouse. Wano dahito bestida. Nay, Maray, agpilpili ka matgayam itibadong. Ha? Ay, un mare. Si kamot gayam day tanda di talikodak. Ay na, itayak pa'y dito yung agpilpilay. Kasta aya. Kaumumay ko laang. Kat, anyang iday tapilpilyang. Pwa? Kit-kitaot nga ron, Jay. Presyo da. Tati kayat ko agatangan kat Jay nangina. Nangina ti kayat mo. Wan amare, kakaiso na nga da honor ni Jaira. Umuliak pa iji stage ko naman. Kat, sagmamano ayaday tapalda nga da Paris na ablaus. 5 gasot laang, mare. Nalakaan niya. Daytoy bestida ti kayat ko tanangingina. Kasano kanina? 1,499. Ni, nanginang agpahiso. Iso dayto yung tigatangat, mare. Daytoy bestida. Bagay mo day tamare. Ay, syempre, bagay ko ta, nanginagayam. Kat, iso ti katangam. Ay, katuon, miss, gatangat daytoy nangina bestida, pakibalkot mo man langan. Oh, anya timako nam Jaira. Bagay ko matla ang daytoy abistida. Ay na, bagay mo talaga, mami. Kas kala je principal mi. Ha? Ay na! Ay, kasla gayang prinsipalan. Well, mami, ang mga no ibagada pa'y asika ti principal. Ha? Ay, katuan latan Ay, wan gayam. Mano ayat itawan di prinsipal yo. Baketan mami? Ha? Nagadun ti kurat-rat iti rupa na. Ay, agtan na ka man. Ikumpara nakit din iti bakit a prinsipal yo. Ay, alalala! Ikagay ayaman! Ay! Imbag man, tada honor ni Junior mo. O sige, make up ang kantuman. Ay, katuan Ay na, syempre nalaing ni Junior ko. Isong adda honor na. Ay, anya nga tikat mo ang make up. Ay, kat di pumintasak mo na. Ay na, sigurado apumintas ka. Light make-up laeng. Tamo matan. Nakapudpudo ti panawan. Day tati kayat ko. Light make-up laang. Ay, day tabuok mo nga ati dog. Galutan ta iti ribbon na. Herpin ang mutin Ay, wen. Ano ti herpin ko? Ay na, saan mat ajay lalakaan a herpin Ay, kato nakangingin na nagigi herpin ko. Saglili magasot a pisos ti may saan niya. Sige, make-upan na kon. Ay, wen gayam. Ada ka dimot honor di anak ti kumarim ani Melinda. At damit isungarod nga agkita kami ijay iskwelaan inton madamdama. Ay, nakmat nga rod i-make up. Tapno agpada kayo, Ana Beauty. Ay, una yan bagay. Siyak pa yan ti maulaw iti panagpuspusipos mo di tasangwanan ti sarmeng. Lakay, bagay ko kadimot lang ti bestida. Kat bagay mo mata talaga. 1.5 daytoy, lakay. Ay na. Kagudwa ka ban abagas kumahan ti magatang na. Mani Melinda! Are you there? Ay, asino dayjay? Ni Baklita dayjay. Ayabam, tagpa-make-up kan kwa na. Kagap-gapok, di tabalay da kumarim nga Esther. Ay, make up isong umay kamat make upan Ay, katwan alangan mo't nga iso lang tinaka-make-up. Siyak, saan? Ay, agtugaw ka nga ruden ta make upan ka. Kas ka ni kumarim nga Esther, light make up lang ti kabil ko. Kat, light make up ti kabil ko iti rupam, tani, tengat aldaw kat, ay, nakapudpudot. Anya a light make-up? Jay na puskol ti kayat ko. Napuskwal!
Ito nagpudot. Agkalinduusan kanton ano kas jay. Basta, napuskol ti kayat ko. Oh, manuti bayadak kan ka. 350 ti home service. Naskan ang masulit ko ti bayad ko kan ka. Iso apos ko lang ti make-up ko, baklita. Okay. Jaira, mabayag pa ka din na ayaban na tinagan mo. Mabayak pa'y, mami. Nagpudot iti pagtugtugawan tayo. Ayan na ayan ni Daddy. Ada ijay anakalinong. Ayaban man, naglaingan, tadda ijay anakalinong. Umayan ni Daddy. Apay, bakit? Naglaing kan, ta nakalinong ka lang ijay. Da kami ka ni Jaira, mapudpudutan kami ditoy. Anya nga ron ti maramidak? Pudutan ak nga rudan. Napasbasa akong itilingat. Ay, unay. Anya dahi di amaangot ko. Di nakman ako tauntan. Ipadlaw mo matlaunay kadagiti tattao. Ay. Naganglit kamutan bagat. Ay, tiginatang ko abistida ah. Nagninang madititela na kanya. Nakarkarong agling uta. Mami, siya kun tayo banda. Sige, lakay, taumuli kami ni stage. Sige, tapicturan kayo. Say-saya atom side view kan front view. Amin abyo, picturam. Agin inayad ta amag na, Jaira. Tapno makita dagiti tattao day tinangina abistidak. Ada sumarsaro no kadata, mami. Amo, ngam kayat kong harod nga i-display ti baro abistidak. Anya day jay, mami. Kaslada na tukon. Ay sus, kasano day tuyan? Apay, mami. Natupol ti takong ti sapatos ko. Kasano day tan, mami. Matayang sa ni tibain. Sapay, at data diti nga ti stage. Pare, natukul samit di takong ti sapatos ni Kumari ijay stage. Kita mo. Una raw. Sa paimbatinan ije stage dit akong na. Ay kating katulunganin Anya nga tatiramida. Ay, nagkasang mo tunday ti napasama kanyak lakay. Ala, Daddy. Kaslamot tan al-alya ni mami. Jero pa na Kasla nagsangit ititinta ti bulong. Ay na, anak. Di mo dilawon ni mamim. Make up na dayta. Ala, mustong bagat. Di kan agsangit. Nakababain. Iyawid akon. Pag namngay, kat nagadupay lahang ti tao. Makita da ka iti dayta alangam. Awan pa inta kong dayta sapatos mo. Ada amok apang ipagnaanta ka ni mami, Daddy. Sa dino? Ija likod ti eskwilaan mi. Masapul nga umuli ni mami ija alad. Anya, paulyandak iti alad. Ano sa mun aba kahit eh. Anya nga rod. Kastala ti biyaga. Ay sikan tumot ngamin. Kayat mo ti agpasosyal kan agpasikat. Titan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako nana. Tinapasikat a tao. Awan ti maganap na anasayaat. No saan apakaibabainan. Tampok dito'y programa tayo. Kastala ti biyag. Saan ka kadi amabain abakit ti kahol-holding hands mo dito'y park? Si kakit di mat. Apay kum amabainak. Kitaam dagiti agdedit. Katawanan da dagiti partners da. Kan ubing da pay laeng. Ngam si ka, senior citizen ti partner mo. Di mo panunutan dayta. Di mo panunutan. Tiba at edad ta. Amom, ado dagiti mangichistismis kanyak. Gapo iti panakirelasyon ko kan ka. Baybay amlaan ida. Maumadan to. Ichistismis na kamot siguro dagiti kakabagyam anya. Awan. Ngam. Diyak iday kas kaso. Apay kuma ng agpaapekto ak kadakwada. Tinapatag. Agpinpinatag ta. Manong Pepe, kung akon kat asika dita nakatukaw dita sangwanan.
Ay, umay kakadimot makimiting. Katwan senior citizen akmat nakaskan ka. Win nga raw, kaya't nasa wine, makaawat ka matan iti pensyon. Wan, iso ti umay kumot alaan ita. Kumusta ni Josepina? Isukat ti katawanak. Ay na, nabayagay na sana nagpaspasar iti balay may dahil akabsat ko. Kasano amalagip na ti umayag pasyar. Kat adan sa kanum ngamin boyfriend na nga ubing ngam isaw. Kat bayamon nabayag mo tinabalo. Sa bagay matkit di ngam ay na. Isulatan ti pagtungtungtungan dagiti kakaaruba. Leia, umay ka man pa'y ditoy. Apay, nana. Adala kayat ko adumagan kan ka. Agap apura ka day. Adda nga min duty ita dito ospital, nana. Mabit lang daytoy. Apay, pudno ka di nga adak kadidate ni Antim Josepina at 30 years old. Hay la, kababain man day ta nga Antim. Bakbakatanan, agpada kami na senior citizen. Nga makidate pa'y laang iti adayo nga ububing nga misaw. Bagbaga amtuman, tanay. Isumot tan ti pagsasaritaan dagiti kakalugaran tayo. Wen, nana, bayan nyo, bagbaga akto inton makitak ni Auntie Josefina. Manong, nakitam ka din di bagbaga da boyfriend ni Auntie Josefina. Boyfriend? Naki-boyfriend ni auntie? Isumot day tatis istoryaan na dito lugar tayo. Ubing ka no di boyfriend na, agtawon laang iti 30. Maki-boyfriend pa lang kat bakbakatanan. Day tamat nga rod ti kunak. Ay, kwartaan da lang ni auntie. Naskan nga damang bagbagakan ko na. Isumot lagayam asaanan nga umay dito'y balay. Taadan boyfriend na. Amo ka din dito ni tatang. Diyak amuan no amunan. Naskan na maamo na, takapsat na. Patcheck, adang ganyan titipam magbaga ni tatang. Kunak mano nakaluto kan, Leia. Dandanin, tatang. Mabisin kayo ka din. Saan pa'y magkit day? Ay, tatang. Rimor kayo ka din. Saan pa'y mait? Apay aya. Pag-iistoryaan da kano ni Auntie Josefina di Tarwar. Bayam ida. Saan ka di akababain day jay akinabakit ni Auntie? Kat maki-boyfriend pa'y laang? Biyag na day. Apay. Maipay ka di, dagiti kaaruba, ti pagragsakan ni Antem. Winang. Bayam lang, dagita na lang nga, gistorya. Tila pakibibiyangan da. Saan damit nga rod, ama ilimpyo, ti biyag da. Nasaya at may taimay kapimasyar dito yung balay, Josefina. Nabayagan nga inururay ka nga umay pumasyar. Ita lang amin nga dawayak, taim patarimaan ko di balay. Nagmulmula pa iti sabsabong kanatang iti arubayan, manong. Isu nga ro damadlaw ko di tarupam, ken panagsasa, umanaragsak ka itan itibiyag, mawading ka. Manumot atawan ang nagladlading itak manipod pimusay nila kay ko. Ngam ita, nakamove on akon manong. Iso ang naragsaka kon. Kate, asino nga hindi mang parparagsakan ka ita? Ay, di mo siguro pa tiyan, ngam ada boyfriend ko itan. Ada yung nga ububing ngam siyak. Ngam iso tinakariknak iti pudno nga ayat kan panangipatag. Apay adi mo nga rudyam amo kada kami day ta boyfriend mo. Adan tula ta panawan manong. Amom ka di nga iso tinang patarimaan ije balay ko. Kan tinultulungan nak pa ije garden ko. Nasingpet nga raw no kasta. Uwan manong, iso akas labalasang di panagrik na kita. Ay, kumusta ngay mo tay paboritok akaanakak? Ni Leia. Dayjay, agtrab-trabaho pa lang ije ospital kas nurse. Ket ni Michael, mangisursuro pa lang ije eskwilaan di taile. Nabayag ngamin ajak nakitkita ida. Sayang taawan da ita dito'y balayo. Imbagak nga rod kadakwada, amang asawa dan, ta medyo adda edad dan. Awan dan samutan iti kalendaryo ngam awan pa'y partner da. Saan da ka di nga amo anaragsak tibiyag nga adakad kadwana? Awin nga raw. Ken, tay ipatpatag na ka, ken ipatpatag mo mat. Ay pudno day taading kaw.
Di dakla tultuladan a feeling yang akmanen ita, mano. Tatang, api dagito'y tinapay kan prutas dito'y lamisaan. Asino tinangted ka dagito'y? Imay pimasyar ni Antim Josefina itay dito'y balay. Ginatang na dagita. Pasarabo na kano kadatayaw. May dito'y ni auntie. Kat anya ngay, binagbagaan nyo may papanitipan na ki boyfriend na iti ubing? Apay ko mabagbagaak. Kat naragsak mo't nga imay. Kasla sana bakit? Limapsat niyan tiyaw. Anya? Kaano pag-iistoryaan da dito'y lugar tayo? Anya ko maita. Bay, nga gistoryada. Tinapateg, naragsak ni Antim Josefina. Amo manak, ababalaeng tibiyag tayo dito'y rabaw ti daga. Iso ada kayo kinimanong mo, Michael. Mga asawa kayo. Ni tatang, napanmanin kada kami titungtungan. Nariga, tiag may sa itibiyag. Di wala tultula din ni Antiyo a Josefina. Naragsak itan tibiyag na. Kanayon na nakaisam. Sana kas ide, kanayon langan na pampanunutin na di pimusay nga asawa na. Ay natatang saan asyak ni Auntie Josefina. Agduma kami. Josefina! Ne. Kunak no asino di mangkulkul ding itilikodak, si kamot gayam. Ada ka di kadum amangan? Taapay. No awan, dito'y kanlamisaan mi, tamakisango ka kada kami. Saanan? Amok matlang ada ka date mo. Iyam amok ko mga rudkan ka ni Romy, a boyfriend ko. Romy gayam tinagan na. Sa dino ti ayan na ngay. Day chay man makipilpila nga agorder iji counter. Ayan na dita. Jay nakalabaga ti t-shirt. Kasla ubing paymad. Ewan 30 na laeng. Kaya't buti kasta boyfriend. Naragsak kami, iti relasyon mi. Ang mga no agbabawi ka laang iti udi na. Si kamot, apay ko ma. Kat no isuti nagkarpintero, naggardinero, kan ita, driver ko pa'y. Kasta ka di? No awan, jak maaramid amin dagita. Kan awan mo ti anak mi iti day di asawak. Kat dagiti ngay kakaanakam a pinagadal mo. Pasig damot a professional itan. Di iso dati tumulong kan ka. Itan tupay kat jak idan makitkita. Busy da ngamin. Ay. Nabaligidan iti biyagda. Iso asaan dakon nga am mo. Nakita ko ang boyfriend ni Auntie Josefina. Nakita yun, nana? Nagsabat kami nga minidya restaurant. Talaga nga ubing yung boyfriend na. Talaga nakababain ni auntie. No kaano abim makot. Isumit ti pa nagbirok na iti boyfriend na. Ay nakita ka naragsak ni Antem. Saan akas ide? Day tamot ti bagbaga ni tatang, nana. Ide analadingit ni Antem. Pasaray saan pa yan arumrumar ije balayda. Sa bagay. Mapan ko pa'y danunan ije balayda tapno kasaritak laang. Amo yun, nana. Dakkel ti na itulong ni auntie kada kami kini Manong Michael. Tapno makaturpos kami iti panagadal mi. Iso ajak mat kayat nga agnanayon latan analadingit ni auntie. Iso nga iti panagkunag. Ay baybayan yun. Tanaragsak mat ita iti biyag na. Manong, masapol nga addan girlfriend mo. Narigat tinapili unay. Nagsao mo di mabutang ang maki-boyfriend. Ay na, di mo latultulhadan ni Auntie Josefina. Nga uray kas di abakutan kat adda love life na. Ay na, Jack pala masango na kita. Love life, love life. Uray siya. Jak pala kaya ti maki-boyfriend. Disturbo lang na itay tibiyag ko. Ay, wang kayam. Apay, talaga nga inaminan ni Auntie Josefina. Ti panaki ayan-ayat na iti ubing. Katuan, ipanpanakal nanto pa'y kadagiti gagayim na nga ubing ti boyfriend na. Sabagay, kasapulan mo kit ti partner iti biyag ako nada. Ay, narigat, nagmay-may samad na kanayon. When
Katsapay ko mata si kaswan di boyfriend na. Saan lang ang akwarta ni Auntie Josefina ti kinayat na. Ay, sige manong, panawan kan dito'y balay, taag duty akon. Abay, kunak man no day off mo ita. Agkurkurang kami ngamin iti staff, iso ang masapol nga ag-overtime kami. Ay, overtime ka ngamin nga overtime ka, tading ka. Iso adi ka maaddaan iti boyfriend. Dahil tala trabaho mo, tiyas asikaswag. Nagsaudi saan abisi. Sige, inakon. Nurse Leia, sika ka di dayta? Uwan, siya, apay ka di. Naimbag ta naka-duty ka. Kwa, intaray ko ngamin ni mami dito ospital. Mami? Kwa, ni Antim, ti kayat ko asawan. Kwa gayam, siyak ni Romy. Si Kajay, Uwan, siyak ti boyfriend na. apin intaray mo dito ospital. Anya tinapasamakan ko na. Kwa, papayaban na ka. Umay ka jay seled na. Taaday baganakan ka. Sige, umaya kon. Auntie, kumusta tirik nayo? Ay, daytoy, nakapsutak pailaan. Nagamamo kayo ka din ka ni Romy. Huwan, auntie. Ay, talaga gaya mga ubing boyfriend nyo. Naimbag nga rod, taadaan ang itaray kanyak diti ospital. Kalpasan ama igalis ak ijaagdan mi. Isumat lagayam ako na jay doktor nga adda kanon na fracture ato lang yo. No awan ni Romy, jak amon no anya tinapasamak kanya. Tinapatag adda kayon dito ospital, auntie. Agasan da kayo dagiti do doktor. Ay, huwan gayam. Mabalin ka din nga isurom ni Romy, iti rumbang aramidan na. Kano sa dino ti paggatangan na iti agas. Amom, no read no write ni Romy. Kinapudno na, karpintero klaang idi ijabalay. Kasta ka di, auntie? Gamado ti amo ni Romy at trabaho. Amo na pa'y tag mekaniko, electrician, kan construction worker. Dahil laang, tadi na amo ti agbasa. Iso nga asistara man laangan. Uwan, auntie. Di kay madanagan. Mami, saan ka unay nga agpuwersa? Bayam, siyak ti mangipatugaw kan ka. Wanahan, Daddy. Kunak no ka ba alakon? Saan pa'y matlagayam? Kung ti doktor, medyo mabayag ti panagimbag mo, tadan edad mo. Iso nga ron. Ngam di kagdanag. Adda aklaang ditoy. Relax ka lang. Kasano pa yun tibiyag ko no awan ka, Romy? Nakunakmatan kan ka asaan ka abaybayan. Adda aklaan itisibay mo. Maragsakan ak unay, Romy. Ket, anya ti kayat mo kanan? Taagawidak, tayo nakisagana ijay balay. Nakaananos ka. Amok na umakan, kadagiti makmakan nga eras rasyon da dito ospital. Iso nga ilutuan ka, iti kayat mo. Nakitak met nga alalayan na ka boyfriend mo amagmag na dito ospital. Wen manong, iso adakkel ti panagyaman ko. Tasimang bay ni Romy itibiyag ko. No awan ni Romay, sino pa'y kumati mga sikaso kan ka dito ospital? Awan manong. Sa bagay, adda ni Leia ditoy. Hangam, saan lang matasiksika ti asikaswen na pasyente na? Itamanong, maawatan da ka din, no apay anak ayan-ayatak ka ni Romy. Ay na, hindi pa'y anadamag ko. Ket maawatak tirik na. Saanin anas ka na kumbinsiren na kitiday ta abanag? Amok nga ado dagiti tattao amang gurgura iti daytoy a desisyon ko. Ngam manumot atawan a nagbiagak ngagmaymaysa. Manu atawan a nagladlading itak. Kat panawan matan, tapno agragsakak manen. Wantanang, nakitak no kasano nga asikaswan ni Romy ni Auntie Josefina iji ospital. Nasayaat nga ro dadya a tao. Kastamot ko matidumtang a boyfriend ko, tatang. Adumit di ti agar-aram ken ka.
Saan anaskain nga umadayo ka? Adaw ti agar-aram kan ka dito'y lugar tayaw. Ang mas daawak. No apay ngawan ti mapilim kadakwada. Maragsakan nak itimpadamag ti doktor. Amabalin akon arumwar di ti ospital. Nasayaat no kasta. Nga masapol ka nung agsubliak para iti follow-up check-up. Wen, aramidan taday ta. Mabain akon kan karomi. Adu dagiti trabaho a nabaybay aam. Gapo iti panangas asikasum kanyak. Tinapateg, kat umimbag ka, mami. Bayan pa lang day ta trabaho. Nagswerte aklakit din kan ka, Romy. Nay, adamang birbiro kan ka ditaruar, Leia. Pinastrek kaun. Oscar ka no, tinagan na. Adda date mi tatang. Ha? Manon nga daw, makitkitak nga itultulod na kaday di ataaw. Agar-aram kanyak tatang. Ay, sige tatang, tayam-amok kada kayo. Ay, kitun hindi pa'y kumaa. Ay na, tuladak manmet ni Auntie Josefina nga the love life na. Tapno agbalinak met a blooming akasken ko ana. Itan gagayem tinaggibusan ti pakasaritaan tayo ita. Anaadaw iti pagsasao ako na. Tinapudno nga ayat. Awan pilpilyen na. Upubing man wenno nataengan. Agbinulig dalata. Aginggat panungpalan. Tampok ditoy programa tayo. Gas talatibiyag.